da čujemo Katiju. I imamo još jednog bubnjara, to je gospodin Davor Kunderna. Sad se dobro pripremite, to je jedna krasna gospođa koja se odaziva na ime Milena Markovska. Pazite, ona je na gongu. Čujte sad taj zvuk Jupitera i mjeseca. Priprema teče, evo tiho i sada ćemo jako čuti gong. Gospođa Milena Markovska. Inače, udruga Ritam srca održava seminare i radionice i to sve u cilju antistresnog programa. Naime, zvukom ovog ritma, bubnjeva, gonga, šuškalica, briše se negativni utjecaj suvremenog načina života. I sve zahvaljujući zvuku. Jer se osjećate malo lakše večeras ovdje s nama. Evo, sada zahvaljujemo gospođi Mileni, a mi ćemo krenuti sa modnom revijom. Naime, upravo smo zato večeras tu. S nama su manekenke modne agencije Kristina, koje će nositi u ovom prekrasnom prostoru Vanila bara kreacije umjetničkog kreatora Viletine. Sada, ovako, idemo sa predstavljanjem prvo agencije i Kristina i sve su to odredbe.
dobro večer i da je ovaj naš modni performans nastavljena u ritmu srca. Naime, s nama su tu večeras bubnjari u jednoj povijesti bez udruge ritma srca. A sad upravo gledate gospođu Miljana Marković. Sresni program. Znači, ako se šrotu, ovaj ritma srca će vas napraviti uživo. Umjetnička kreacija, naši letina počeo i sa izgledom napira.